pero wami kay bawang asa mi padong nagsunod-sunod na si banana sa maps. Pero nagbound me just in case no panggut mo ni ba. Ito ang small na town. Ang pangalan is Lorry. Lorry Beach. Yeah. May church pa oh. Dako ilang simbahan oh. Ilang supermarket, Lorry. Ilang restaurant. Pero parang gawa ng mga old ba na gamit. Stop kami dito para makita nyo ang view ba. Pak! Arang ninduta jud dya ang cactus. Arang daghana perting dagkuah. Oh. May mabaho doon ba? Hindi ko alam kung ano. So, hindi ako nakakuha ng video ng matagal. Oh. Mauni ang cactus. Ang ganda! Yala, yala, yala! Another little town. Tawag is Hanki. Delivery site. Hanki cellphone, Hanki syndrome. Spa. Ang cactus mga kahigala di na jud mamati pero tinagdaghan na oh. All we need is a cowboy with a horse and a Orange trees. Pero wala yung mga bunga. Nag-harvest na ba? This looks like a bonsai over here. Bonsai arang nindot ta mga watanta. Bisan mapriso ta. Yeah. Yeah. Annas. Oo. This is Anna. Di apa? Nachi. Yeah. Nagtanom og bag-o sila. Orange? Yeah, it's got the new orange seal. Yeah. Ninggawas jud ko para makita ninyo. Arang dako ano? Kaila mo? Dito mga orange. Yan. Dire lemon. Yeah. Di ta makakawat kay daghang mata. Bindot yun diri South Africa mga kahigala kay daghang mga prutas, mga barato ra. And then alagang-alaga din ba way makakawat kay daghan magbantay. Di pareha sa Pinas na ug na magtanom ganita sa atong kiliran daghan manguha. Daghang taija. Hey hey hey. The Bobby Onsai. Because it takes you quite a while. I don't know how long it is. Daghang bunga. Nachi.
Welcome to Patinsi. Someone's phoning you. Yeah. Arang daghan na jud mga kahigala. Uy! Di man ta makasud kay naigate man. Bawal. Di ay duol, oh. Uy, gate. Magkakuha tag picture diri ang kapita di ay. What's this Hill Hotel? Speak kilometers. Magtanim na naman sa dito, oh, bago. Dako ang farm jud diri ha, oy. Mao ni ang panginabuhian diri sa mga itong A lot of small town ni si diri angan is Patinsi. Ag mga bibi nga mga limon di adiri gibutang. Lemon, orange. Fresh then delicious. Patinsi. So mao ni ang ilang factory. Perting dako apod. Patinsi Fujun. Gigusla na ko. I want food. always want food. Tumaba na talaga ako ngayon. Kain ng kain ba? Malamig na kasi. Kaya masarap ng every hour, every minute kain ba? Food is life. Mangita mi karon og lugar ba na among tanan. Kanang pwede makahunong ang sakjanan, pwede magkain-kain lang. Anja kay wa pa man mi kita. Kay puro man ni farm. Main road shopping. High street shopping, okay? Kata sa kata. Sakas bungtod. More factory. Mao ni ang big tree nga orange sa makadako ni banana, oh. You had, and then this is where you small trees, yeah, really big, man. Small town named Patlans. May dakong cross. Oh no! Wait, namin alam kung anong meaning yan. Bakit nilagyan ng malaking cross? We are now in at the start of the Baviaans Kloof Pass, which we'll do another time. But look at all the cactus here. And it's all the orange orchards. It's beautiful. We're in the countryside. And this, let me just turn around. This is like high accident zone. And this is where you start the actual Baviaans Kloof passes. We're going to do this, but over a weekend. Mom? Oh, beautiful girl. Shit. Lovely. Smile for the camera now. Come on. Pose. Ooh la la. Naglibot-libot pa mi ba?
Wa kami kita og lugar na among kan-an. Asa mi ani. Babuns, oh, nanguhag orange. Hello! Look at the crazy Filipino. Okay, she just wants a picture taken. Okay, by the flowers. Look at it, huh? I'm not happy until I get my picture taken by the flowers, yeah? 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 Look. Yeah. Now she's by the flowers. Oh, madam, with a handbag, huh? Going to the mall, going shopping now, huh? Oh, la la. Nag-stop kami dito para kakain na ng lunch. Kay Gusla na gadyo, di na madagis man. Undiya nagdami og camping chair. Kay Banana din nagdala. Baon namin itlog, bread, tapos nagyan namin ng mga ham. And then mga mayonnaise, margarine. Shit, complete na. It's it. Malapit nang naubos. Wala na. Butt lungs. But I have never been out this way, so that's why I said let's pack picnic basket, because we don't know if we get food or not. Remember the one time we went out, we couldn't get anything? Oh no! Because the restaurants, yeah, when we went to, what's that other place? There was like terrible restaurants. Open na ang mga restaurant. Kaso nagbaon lang kami. In case ba na walang mga restaurant kasi mostly kasi pag alis kami, mga ganito, walang mga restaurant na maganda ba. So ngayon nakakita kami ng restaurant na medyo maganda kaso nakabaon kami. Next time lang palagi lang kami kumakain sa labas. Sana Wish ng money ba? Dala din kami ng milk tart, cupcake, then paborito ni Banana na chocolate, and then orange, at this one. Hilig jud mig tamis, kaya tumaba ako. Nahurot ta og milk tart og. And then ang cupcake, usa na namin nabilin. Kaon pa more. While ga travel, of course, mo kaon tag chichirya, no? Pauwi na kami. Kahiyo naman po ko, oy. Sino ko iihi? Bago gani ko nang hihi, kahiyo na po ko. Wa may tarong na hiana na po. Kita lang po itong lubot, ani. Ihi pa more! Kita lubot! Pait neng magbiyahe ta ba kay magsitag ihi-ihi. Tiguang nagasud ko ani kay mag-iihi naman ko. Bili muna si Banana ng lemon. Papasok na kami sa Port Elizabeth. Nakatulog kami ni Banana pagdating dito. Di pa ako nakasirado sa bintana, oh. Ngit-ngit na, alas 6 na sa gabi Hindi pa rin ako nakaligo. So, maura to among i-share ni Banana, mga kahigala. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all, be kind. Bye and good night sa tanan.